Muy buenas tardes, hermanitos ni, hermanitas ni, kay tardepi, o kay chisipi, o kay pagarimpi, tata Dios pasutimpi, tukuy kankunaman, napaykurimuygichis hermanos ni, pikunachus ari kay canal de YouTube, niskanekta, kawaremuspa kangichej, igualej también hermano, tukuy kankuna, escribikunaygichej, kay nueva canal de YouTube, Pastor Luciano Arancibia Flores. Pichus pastoreas pacasiani, que el ministerio Jesucristo rompe las cadenas, que isuke llachtapi, hermanos ni, y monani también, yacharikunanchekta, y yacharichita, y yachakunanchekta, kai yachakuita, kawarispa, kai maipichus kasian kai origen, Navidad manta, niskamanta. Mach karunaka, kai kay tardepeca o kay pakarimpeca o kay chisipeca o kay watatukukuikunapi mais karuna, tal vez hermano todavía kanga partícipe kay Navidad manta, pero kawarispa kay origen Navidad manta ukurisunchej y no kanchejpaja pikunachus uhdía nerkanchis Cristota katisqayki sirvisqayki nispa walejchu kasan no kanchej kay kunata ruananchej umanachu manaraj allinta palabrata entiendesaspa, campis ñoqapi seguramente karqanchis, engañasqa y llullayachachipi, y maichica pastores, tal vez hermanos ni ruarqanku chay altarespe pinosta, pesebresta wakiguchispa, chay niño Jesusta churaykuspa chay altarpi, también chay maipichus hermanos ni iglesia punguman churaykuspa ancha estrellata, hinaspata chay sacha pinosta, hinaspataj regalosta, hinaspataj purajmanta intercambio de regalosta, ruanakuj kanchis, buñoylosta ruaspa, y piensaspa de que 25 de diciembre que iquillapeca Jesucristo naciscanta, chekamantachu Jesucristo que 25 de diciembre quillapi nacerca Jesús uchayri, ujlula yachachichu carga caeja. Kunantach chaymanta yacharikusunchis y muy importante también hermano nocanchej yacharinanchis y también ukurinanchis y también hermano averiguananchis kay tukimata. Noqapis hermanos ni tata Dios takhatikushakti pastores hanewajkanku 25 de diciembre y conmemoranchis yarikunchis Jesucristo nacimos kanmanta nispa hermanos ni ruajkanku chay fiestasta vigillastapi ruajkanku pero conmemoraspa chay manakaj chay Diospaj paganon pichus kashan hermanos ni ari pasachikuspa y tukuy munduntinta muyuykamusan hermanos ni runata ch'awkiaspa chay Navidad nisqaqa kunan chaymanta ukurisunchis hermanos ni y allinta kawarina allinta entiendena kachun kunantaj hermanos ni yaykusunchis kay yachakuyman kawarispa origen Navidad manta manat ukurispa imatapis ruallanchej kay Navidadpi ichari manat ukurispa imatapis ruaykullanchej kay Navidadpeqa maipichus kay paganuspaj ruayninkuqa tradición fiesta ruasqa kashanpiman kay Navidad niskaman ruaykunku mana cuentata qukuspalla mashka runas chayta ruaykullanchejtaj eso es cierto chay yupaychaytaqa ruwanku chay pakasqa Dios supayman manchay pakasqalla kay pachak muyuyninta muyuykamun chay paganospata Navidad ningoqa y muchas veces ñuqanchis chayman urmaykunchis ñuqanchejtaqri mana allinta qawarispa ruaykullanchejtaj chay Navidadta kunantaj kutirina kachun noejpaj tiempoman rina kachun reparanapaj tukuy pakasqa karqa chay Navidadmanta kunan hermanos ni ukurisun tumpitata qhipaman kutirispa imataq pasarqa noejpaj tiempompi maypichus kashan tapukuy qawarispa noejpaj tiemponta qawarisunchej noejpaj tiemponta maypichus hermanos ni noejta kapurqa wawan sutikorqa kan ari pero noejta kapurqa 15 wawastin ichari nisunman
Sem, Can y Jafet. Pero pichus karqa chay kurajkaq wawan sullk'akaq wawan imatataq ruwaygurqa tatanwan qhawarisunchik. Qhawarispa Noépaq tiemponta. Noéta kapurqa wawan sutikurqa kan. Maypachachus kay wawan kan rikuspa tatanta q'ala pachata puñushaqta q'alallata rikurqa qallarirqa asikuyta tatanpaq q'alanmanta. Uyariychis, maypachachus kan rikurqa tatanpaq machasqa puñushaqta q'alallata qallarirqa asikuyta tatanmanta. Usqhayllata payqa nin chay wakin hermanosninman willamurqa tatanku q'ala pacha kashasqanta y puñushasqanta. Muchas veces, hermano, runaqa ajina yarayku tata Diosqa nerqa de que wawaqa mana nin rikunanchu tiyan tatanpaq q'alanta, nitaq tatanpis nin rikunanchu tiyan wawasninpaq q'alasninta. Charayku muchas veces ñuqanchis charayku q'alapuchapis purishallanchis. Kaypi kasharqa Génesis libropi qhawarisun hatun kaq taqaynin suqta huch'uy taqaynintaq chunka imanintaq leerisunchis. Noéqpata 15 churisnin karqa, Sem, Can, Jafet ima yachanchis hina. Noéqpata wawasninqa 15 karqa. Uqsutikurqa Sem, uqpatataq karqa sullk'anpatataq Can y astawan pichus último wampatataq sutikurqa Jafet ima. ¿Icharí? Entonces kay Can, hermanos ni tatanta rikurqa que kasharqa machasqa puñusharqa q'alalla payqa qallarirqa tatanmanta asikuyta. Pero imataq pasan chay asikusqanpi yacharikusunchis iskay kaq yachakuypi imanintaq maypachachus Noéqa yacharqa imachus pasasqanta entonces qhawarisun imata imaypachachus nin Noéqa yacharqa imachus pasasqanta chay wawan Can q'alata rikuspa paymanta asikurqa y entonces imataq pasarqa chaypi qallarirqa maldiciyta chay wawanta sutinqa karqa Can tatan yachaspa lo que matachus chay wawan Can ruwaykurqa aún machasqata q'alallata puñusaqta rikusqanrayku nin hermano qallarirqa maldiciyta chay wawanta sutinqa karqa Can ichantapis tukuy churisninta hinallataq miraynintawan maldicisqa kachun nispa nerqa Noéqa. Entonces kunan t'ukurisunchik kay Canqa ripurqa Canaanman icharayku Noé nerqa kunanqa Can kunanqa Can maldicisqa kanki tukuy kay llaqta Canaán porque imaraykuchus qan tataykiq p'enkayninta rikuspa asikusqaykiraykuq palaypi nerqa tatan Noé. Kunan imanintaq Génesis libropi hatun kaq taqaynin esqon huch'uy taqaynintaq iskay chunka iskay niyuq hasta iskay chunka phishqayuq ch'inininkama ñawirisunchik imanintaq kay hinata nin chanta Canaanpaq tatan Canpa tatan Noéta q'alallata rikuytawan rispa wawqisninman willamurqa. Semwan haphinwaqtaqri wasallamanta uyarichik Semwan haphinwaqtaqri wasallamanta nin hermano taskispa tatankuman qayllaykurqanku uq p'achawantaq tatankuq p'enkayninta qhataykurqanku tatankuq q'ala kayninta mana rikunankupaqtaq chay iskay wawasninmanta ruwarqanku qhipallamanta lluqsipurqanku waqniqta qhawaspa porque mamunarqankuchu chay iskay huchachakuyta pikarqa pitaq karqa wawasnin hermanosni Sem Jafetwan paykunaqa nin q'alata rikuspa chay tatankuta entonces uq sabanawan tapaykurqanku qhipachakillanmanta rirqanku y entonces hermanosni qhipachakinmanta rispataqri chay tatankuq q'alanta chay sabanawan taparqanku hinaspataq lluqsipurqanku nin paykunaqa uq laduta qhawaspa mana rikunankupaq hermano que kasharqa tatankuq q'alapacha mana paykunapis maldicisqa kanankupaq kan hina. Noé rikch'arispa machasqamanta ch'aki sunquman kutiriytawan yacharqa sullk'a kaq churin pichus karqa Can imatachus ruwasqanta
Entonces Noeqa rikcharerqa machasqamanta ch'aki sonqoman kutiriytawan yacharqa sullk'a kaq churin imatachus ruwasqanta. Imata ruwaygurqa chay kan chay wawan de que pay tatallantataq rikuygurqa ala pachata puñushaqta y paytaq asikurqa tatanmanta. Chayrayku pay nerqa Canaanqa maldisisqa kachun kayqa chayrayku payqa nerqa pitaq nisharqa Noé Canaanqa maldisisqa kachun. Wawqisninpaq kamachisnin kachun nispa nerqa Noeqa. Chaypi qallarin hermano chay mana kaqkuna ichari hamushan hermano tukuylayapi cuentata qukuyta atishanchis. Kinsa kaqpi kan maldisisqa karqa tatannekta kasarakun warmi Semiramis nisqawan yachanchina kay kan karqa maldisisqa tatan pichus karqa Noé pero paytaq kasarakuyta qallarin warmi sutikorqa Semiramis nisqawan kunanta ukurisun ima pasamushan reparaychik imaynatachus pay kasqanta reparana imaynachus pay kasqanta Semiramis warmeqa rikunchik qulqepi fotochasqata iskay realespi 15 realespi iskay chunka realespi ima chaymantataq pachaq realespi ima chay llaqtaq sutinqa kashan Brasil llaqtapi pikunachis manejankichis chay qulqeta Brasil llaqtapi kay reales chaypi kashan hermano sumaq fotochasqa chay qulqepi chari por algo es hermanos ni chanta kashallantaq estatua hatun ruwasqa haqay llaqta Nuevo Mayor nisqapi chay warmi Semiramis. Entonces kunan rikullasunta chay hatun llaqta pichus hermano casi kay munduntinta mancharichin wapaygachayta munan haqay maypichus kashan Nuevo Mayor hermanos ni Estados Unidos nisqapi y hatun estatua chaypi kashan y chaypitaq chay warmi Semiramis kashan hermanos ni chay estatuapi. Charayku ñawpaqmanta pachi chay hatuchas estatuas aún chay qulqepi churakun chay fotochasqa karishan es que por algo hermanos ni paykunaqa sigue hermanos ni pakasqa Dios hina hamusanku runata ch'awkianankupa tawakaq yachakuypi qhawarisunchis. Kampaq warminpi Semiramis kampaq nin hermano kampa warmin Semiramisqa kapurqa wawa. Entonces kay kampata warminpi Semiramis sutikorqa entonces kapuyta qallarerqa wawa y suticharqankutaq Nimrod sutiwan chay wawankuta uyarichis. Entonces kampata warmin karqa Semiramis ichari wawa kapurqa y suticharqankutaq Nimrod sutiyuqta kunan qhawarisunchis. Wawan Nimrod tatan kamta wañurpachirqa qhawarichis kunan wawan pichus karqa Nimrod y tatantaq karqa kan y wañurparichispataq kunan ima pasan kunantaq rikuychik imachus pasasqanta astawan Nimrodqa tatanta wañurpachispa kikin mamallanwantaq kasaraykukun Semiramis nisqawan qhawari imataq hamun q'alachanta tatanta rikuspa asikuy kunanqa hermanos ni imataq hamun wañuchinakuypita hamun hermanos ni kikin Nimrod kikin mamallanwantaq qallarin kasaraykukuyta qhawarichis. Entonces Nimrodpata tiyonqa pitaq karqa Sem ichari y Sempata hermanon karqa kan y kay Sempata wawan sutikorqa hermanos ni Nimrod y kay Nimrodpatataq tiyonqa karqa Sem y entonces Nimrodpata tiyon sutenqa karqa Sem y sentaqrichayta yachaspa hermano Nimrodta imata ruwarqa wañurpachirqa porque mana waleqchu kanman karqa Nimrodqa tatanta wañurpachispa y después mamallanwantaq kasadaykukuna chayta yachaspataq hermano tiyon pichus karqa Semqa entonces hermano Nimrodtaqa wañurpachirqa pero qhawariskuna imata hamullantaq chay pishqakaypi kashanchis chay warmillataq karqa Semiramis payqa qallarerqa sumaqta llulakuyta nispa Nimrodqa
manamin wañupunchu nispa qhawariychis ima pasasan kunan kay warmi pichus karqa Semiramis chay imanishanta chay warmillataq kunanqa nishan payqa qallarerqa sumaqta llulakuyta nispa nimbrorqa manamin wañupunchu nispa astawan lerillasunpuni yachakullasunpuni payqa nerqa nimbrorqa cieloman ripun nispa chay warmi Semiramisqa nerqa chaymantaqa nerqa wañusqa ukhukunamanta kawsarimuspa kunantaq payqa sutinqa kanqa Dios Sol nispa sutichan sumaqtapuni llullakuy chay warmi Semiramisqa imanintaq payqa nin imanirqataq payqa nerqa nimbrorqa cieloman ripun nispa y chay warmi Semiramistaq nerqa chaymanta nerqa wañusqa ukhukunamanta kawsarimun nispa kunantaq paypa sutinqa kanqa Dios Sol nispa sutichan y sumaqtapuni llullarikun chay warmi Semiramisqa unayqa siempre yupaycharqanku chay Dios Solta pero sigue ajena llullapi llut'aspi hamullampuni qhawarisunchik suqtaqaj yachakuypi sumaqta kayta ukurina kachun kunanqa sumaqta kayta ukurina kachun kaypi qallarikun kunanqa izikusun mayhina sut'i pakasqa Navidadmanta a ver imataq pasan kay suqtaqaj yachakuypi chay warmi Semiramis watiqmanta usuri rikurikun kay warmi Semiramisqa watiqmanta usuri rikurikun paytaq nerqa chay wawaqa regalo kasqanta Dioskunamanta payqa nerqa reencarnación kay wawaqa nimbrotpamanta nispa qhawariychik ¿qué tal engaño? Chay warmi Semiramisqa watiqmanta usuri rikurerqa paytaq nerqa chay wawaqa regalo kasqanta Dioskunamanta payqa nerqa reencarnación kay wawaqa nimbrormanta nispa charayku hermanosni tatakurasqa imata ninku wañuymanta haqayman kanraq reencarnación nikun kanraq kawsay ajinata kaypi llulakuytaña qallarisarqa chay warmi Semiramis y kunantaq sigi tatakuraspi chaypi crespa kanku aychachakuspa hamun kay wawaqa nispa nisharqa kay warmi Semiramis chay palasqanqa sumaq llullakarqa ch'awkiyananpaq runasta qhawasqanchikman hinaqa chay qusapis chay warmipis wañusqana karqa pero kunan imaynatataq kay hinata llullakuspa wañuchinaku ukhupi hermanosni hamushallampuni chay Navidad killa qanchis yachakuy imanintaq tamus paqarikurqa iskay chunka phisqayuq killapiqa chay diciembre killapi uyariychis tamus paqarikurqa iskay chunka phisqayuq diapiqa chay diciembre killapi kunan kaypi yachanchis pitaq nasikuyta qallarirqa hermanosni chay maypichus chay warmi watiqmanta usuri rikurqa llullasninwan entonces hermanosni entonces payqa nerqa reencarnación watiqmanta kay wañusqamantacha watiqmanta hatarimuspachus hermano watiqmanta chay nimbrotqa hermanosni watiqmanta Semiramista t'uqpiykurqa pero chay llulla rikch'akun ajinaman entonces hermano chay maypichus chay warmi Semiramis wiksallikurqa watiqmanta chaypi nasikunpitaq tamus paqarikun iskay chunka phisqayuq diapiqa chay diciembre killapiqa mana Jesucristochu nasikurqa kay 25 de diciembre killapiqa pitaq nasikusqa tamus paqarikurqa chay iskay chunka phisqayuq killa diciembre killapiqa kunan qhawarisunchis payqa sumaq qhawasqa karqa Diosina sutintaq karqa Dios inti tukuy egipcios kuna Dios ninkuq Babiloniata griegospata persaspata romanospata y tukuy ese kaqkuna ima y tukuy qhutuchakuqkunapaq pakasqa kashan chaykuna imaqa y tamusqa animal uyariychis qhawariychis kunan uyarisunchis tamustaqa animal wañuchinman karqa nispa nin chay warmi tamustaqa animal wañuchinman karqa
kuruchus wañuchinman karqa, piña animal kanispa tamustaqa choqaykunman karqa, mullpa k'ullu pataman y chayanman karqa, y chaypi wañunman karqa nispa chay warmi semiramisqa nin. Maman semiramistaq rinerqa, chay mullpa k'ullu pataman wawan choqaykukuspa wañurqa, pino sach'a nasimurqa chaymanta nispa nirqa chay warmi semiramisqa. Qhawariychis imanta inventaku. Tamusqa nin hermanosni, animalchus wañunman karqa, kuruch nin hermanosni, wañuchinman karqa, piña animalchus hermanosni, chay tamustaqa nin hermano choqaykuman karqa, mullpa k'ullu pataman y chaypitaq wañunman karqa. Pero maman semiramistami imanintaq, payqa nin chay mullpa k'ullu pataman waway choqaykukurqa, chaypi wañurqa, y chaymantataq nin pino sach'a nasimurqa, y chaymanta pino sach'a nasimurqa, y chaymanta nispa nerqa chay warmi semiramisqa. Qhawari chay pino sach'ata imaynatataq paykuna adoranku, kunantaq imanintaq tukuy watantin chay iskay chunka pishqayuq diciembre killapiqa tukuy runas apanku chay pinosta wasinkuta k'achanchanankupak y qoriwan hermano hawiykuspa pintaykuspa k'achanchanku ima yuyarikuspa nasikusqanta tamusta chay diciembre killapiqa. Chay sacerdotesastaq ayunuta ruwarqanku, waqarqanku tawachunka diasta y tawachunka ch'isita chay wañusqa tamusmanta chay pinusta nin churaykukuspa ñawpaqinkuman paykunaqa chay regalosta wataykurqanku chay pinusman sach'asman y sapa wata yuyarikuqkanku chay killata. Y chay iskay chunka pishqayuq diciembre killaqa yuyarikusunchik Navidalta nispa, chayqa llulla mana chayqa yuyarikunku tamus nasikusqanta. ¿Kunan entienden que hermano? Entonces kunanqa hermanos ni imata ruwaykunku chay sach'itasta chay pinitusta wasinchisma apasanchis, chay pinus urapitaq hermanos ni imata ruwasanchis maypichus hermanos ni chaypitaq chay Jesumanta ruwasqata hermanos ni chay pesebre chay niñuta chayman churaykunchik y chaymantaq regalosta warkuykunchik y chay regalostataq intercambio regalosta sapawata ruwasanchis. Llullachu o manachu. Y noqanchis como cristianos, como evangélicos imata ruwasanchis. Y maychika iglesias kunankama sigue ruwashallankupuni. Entonces pikunachus kay 25 kay diciembre killapi qankuna hermanos ni suyashankichik Navidalta mana Navidalta suyashankichik, sinoqa haqay Dios tamusta suyashankichik y chayta hatunchankichik. Charayku noqanchispaq mana kanchu ni siquiera Navidadmanta parlananchis, ni siquiera chay diata suyananchis, ni siquiera chay día noqanchis buñuyulosta ruwananchis, mana chay diciembre killapiqa kay 25 diciembre killapiqa Jesucristoqa nacerqachu, sinoqa haqay llulla, haqay semiramis, haqay tamus hermanos ni, sinoqa hermanos ni haqay pichus karqa hermanos ni suma hermanos ni ari llulla wañuchinakuy patapi maqanakuy patapi hermanos ni y ch'awkiyanakuy patapi hamun chay Navidad y nasikun chay killapiqa haqay tamus nisqa y chayllata noqanchisqa yupaychaykushanchis mana Jesucristo nasikusqantachu. Chari pusaq kaqpi kunan qhawarishanchis pusaq kaq yachakuy imaniwanchistaq qhawarisqanchikman hina mana chay fechapichu Jesusqa nasikurqa bien claro qhawasqanchisman hina kunanqa mana chay fechapichu Jesusqa nasikurqa. Chay Navidadqa karqa wañuchinaku, maqanakupi, suwanakupi, llullanaku ima y etcétera. Adoraspa llulla y chari adoraspa runallata. Chayqa karqa tamus. Ari kay hinamanta hamun hermano. Chay Navidadpiqa karqa wañuchinakus y chaymanta wasanchanakus, karqa hermano suwanakus, llullanaku y etcétera. Y chaymanta nasimun Navidad, kunantaq adoraspa runallata, chay runaqa karqa tamus. Mana Jesucristochu hermanos ni nasikurqa. Jesucristoqa exactamente fechata mayachakunchu Bibliaman hinaqa Jesucristoqa nasikunman karqa hermano el mes de abril. ¿Chari? Entonces, hermanos, qawarina. Entonces, maypachachus nin, unan uyarisunchis, maypachachus, persamanta,
dominarqanku chay llaqtaqa, haqay persas dominasarqanku chay llaqtapi, chari, y aparqanku tukuy chay lantista persaman, y chaqruykuspataq chay Dios tamustawan Nimrodtawan, y chaymanta haqay Semiramis warmi nisqatawanqa paykuna sutinkuta cambiarerpanku haqay persas. Chay kama sutikurqa hermanos ni ima sutikurqanku, entonces paykuna sutikurqanku Tamus, Nimrod y chay Semiramis. Chay 15 kashanku hermanos ni maypichus apaygachaspa chay Navidadta tam. Y charin Tamus y chay Tamuspaq hermano wañurparqa y wañuqtinta haqay Nimrod hermanos ni nasemun hinaspata haqay warmi Semiramesqa aún wawawan kasadaykukuspa yullakuspa payqa nerqa kunanqa wawayqa ma wañunchu payqa reencarnación Tamusmanta kunanta chay wawaqa sutikunqa Nimrod y chay Nimrodtaq nasikurqa 25 de diciembre hermanos ni chay killapi. ¿Chari? Kunan qhawarisunchis esqonkaqta. Chay kamacheqa pasarqa griegosmañataq, Entonces persas primeritupi kamacharqanku chay kamacheqa pasamurqa hinaspaqa hermanopi mañataq griegosmañataq. Y paykunataq chay sutinkuta cambiar parirqanku, griegos maypachachus hermano chay ídolos pasamurqa hermanos como chirayku a veces apawata churanchik ñuqanchis pasantes kanchis wakinkunaqa sutistinkuta ima cambiar parishanku kikillantaq. Entonces paykuna griegos karqanku pasantes y paykunataq chay sutinkuta cambiar parirqanku y chay dioskunata suticharqanku imata qhawariychis manaña sutikurqankuchu ñawpaq suti imaynas karqanku Tamus, Nimrod y Semiramis. Kunanqa Tamus sutikunanmantaqa paykunaqa imata sutichanku Zeusta sutichanku chayuqtataq Alfonita nisqata y Semiramistataq Eros nisqata sutichaykunku haqay griegos maypachachus dominasarqanku. Chunka kaqpi griegos dominasqankumantataq egipciosman pasamurqa y chaymantataq egipciosman pasamurqa chay dominio y chay egipciostaq hermano kikillantataq hermano sutisninkuta cambiayta qallarinku chay dioskunamanta paykunapis chay sutinkuta cambiallankutaq y chay hina sutiwan sutichanku ima sutikun Osiris, Iris uyarich, Osiris, Isis y Horus kunanqa nisqa sutiwan sutichaykunku pikuna haqay pikunachus dominio pasarqa egipciosman chunka iskayniyuq qhawaypi. Y chaymantataq hermano Jesucristo tiempunpiqa pitaq dominasarqa haqay romanos. Y chari Jesucristo tiempunpiripitaq hermanos ni wañuchirqa Jesucristota romanos Roma llaqta kasharqa hermanos maypichus dominaspa y dominaspa karqa romanospaq llaqtankupi paykunapis chay sutinkuta cambiar parillarqankutaq y chanta kay romanos imasta cambiarerparqanku porque egipcios makinkupi kasharqa Osiris, Isis y Horus. Kunan romanostaqri ima sutiwantaq cambiar parinku paykunata qhawariychis kay hinata chay hina sutiwan cambiar parinku. Kunanqa sutikunqa Venus nispa, Cupido nispa sutichanku y tatakuraspaq riqch'ayninkuman urmaykunku. Entonces chay tiempomanta pacha tatakuraspaq makinkuman haqay Roma llaqtaman urmaygun chay engaño. Y kunantaq chay tatakurasqa mamunankuchu sutinchayta chay tukimata. Chunka iskayniyuq tapukuypi imataq tiyapuanchik charikuypi maypachachus tawa kaq ciclopi Jesucristo kashaqtin, tawa kaq ciclo Jesucristo kashaqtin. Entonces hermanos ni pitaq dominasarqa hermano haqay pontificio pitaq karqa uq runa sutikurqa Constantino. Kay Constantinori imata ruwaykunkunan maypachachus tawa ciclo qhipaman Jesucristo kashaqtin karqa uq pontífices uq runa tatakura sutikuniuq karqa Constantino. Chay emperador runaqa karqa Constantino sutiyuq. Payqa nerqa yanapasaq evangeliosta Roma llaqtapi porque ashka kanku nispa. Llullasninwan payqa nerqa imaraykuchus ashka karqanku creeqkuna Roma llaqtapiqa. Yachanchik hina romanos llaqtapi karqankupuni tata Diosta sirvikuqkuna warmis qaris. Chaypitaq rikhurin uq llulla Constantino uq palaypiqa nisuma hermanos ni pay nerqa kunan nuqapis hermano kutipuni charaykucha Bibliaqa nin hermanos ni no hawallamanta hermanos ni oveja p'achawan pero sunqunkutaj hermano kanku nin Cataris y Alagranes. Ajinalla kay Constantinoqa kasharqa.
Ajinamanta allin kasyaktin chay Constantinoqa chaqruykun engañosninwan kunanka chay fiesta kanka tradición tukuy paganospaq nispa chay sutiwantaq riqsinankupaq chay evangeliosqa nispa churaykurqa chay runa Constantinoqa hatun engaño tukuy munduntinpaq. Entonces kay Constantino imanintaq kunanka pay chaygun uchayguspataq nin kunanka noqa kay fiestata uchyaygusaq cristianos mana cuentata qukunankupaq. Entonces kay Constantino imanintaq chunka kinsayuq yachakuypi tamusqa nerqa kunanka sutinqa kanqa niño Jesús nispa churaykun chay Constantino imanintaq. ¿Sabes qué? Kay cristianos mana cuentata qukunankupaq y creenqanku paykunaqa chay tamus nasikurqa 25 diciembre killapiqa kunanqa churaykusaq de que Jesús niño nasisqanta chay 25 diciembre killapi nispa churaykun chay Constantino y mamantataq churaykus chay warmi Semiramistataq nerqa kunanqa sutinqa kanqa paypatataq Virgen María nispa sutichaykurqa qhawari hatun engaño. Imaynatach runtuta kan hermanos rikunki y chay runtu qarata akirparinki chay ukhunpi kashan chay liema clarita ajina kunanqa aclarakun tukuyma hermanos ni tukuymapis kunanqa sutiman lluqsimun mana atinchikchu kunanqa engañasqa rikuriyta. Entonces chay Constantino imanirqataq kay 25 diciembre killapiqa mana cuentata qukunankupaq chay tamuspaq sutinpatapi churaygusaq niño Jesús nasikurqa nispa ni siquiera Jesucristo chay killapichu nasikurqa sinoqa patanman churaykunku y kunanqa mana chay warmi Semiramista yupaychanankupaq churaygusaq pero Virgen Mariata charimanachu. Entonces pikunachos hermanos ni kay 25 de diciembre yuyarikushankichis que Jesucristo nasikusqanta sinoqa tamushllata yuyarikushankichis pikunachis kay 25 killapi ninkichis ay maman karqa María maman Virgen María sinoqa chay warmi Semiramisllata hermano qankunaqa hermanos ni hatunchashankichis. Así que engaño totalmente hermano no canchis pikunachos como cristianos como evangélicos pikunachos Jesucristota suyasanchis pikunachos ripuyta mananchis Jesucristo hermano ni ima ruananchis cancho no canchis chay fiesta paganospata kay 25 de diciembre Navidad hermano engaño totalmente Navidad hermano qhapasrunapaq haqay pichus qhapasruna que mana creenchu Dios hermano sino que creen haqay Dios tamuspi haqay Semiramispi ari paykunapaq chayqa nuqanchis pikunachos nasikurqanchis Cristopaq mana kanchu nuqanchispaq nitaq Bibliapi hermano Jesucristo nerqachu apostolesninman kunanqa nasikusqay chay killata yuyarikuspa nuqamanta pesebresta ruwaykunkichis pinusta churaykunkichik hinaspataq warkuykunkis regalosta intercambio regalosta mana kanchu chay Bibliapi. Solamente hermano ujla diachakurqa pichus hermano haqaytata Diospaq llaqtan israelitas hermanos ni engañaykurqa pisutikurqa hermano chay runaqta el único hermano pailla hermano diachakurqa pailla y entonces hermanos ni no ganchis ma atinchicho no ganchis nitaq Diospaq palabrampi nerqa Jesús ima fechapichus nasikusqaytaqa yuyarikungisman nerqachu no ganchis zapadilla yuyarikunchis paymanta de que pay wañuyta atiparqa a un hermano chakatarqanku ampayurqanku pero pay kawsarimurqa chay kawsasaq Diosta no ganchisqa zapadilla zapa segundo yuyarikunchis qatinchis payta hermanos ni y zapadillataq sunqunchispi recibinchis payta chari. Entonces, ¿qué tal engaño? Ajinamanta Navidalqa qallarerqa llullashwan kunantaq nin hermano yuyarikuychik Jesús nasikusqanta chay 25 killapi nispa churaykurqanku Jesús mana chay killapichu nacerqa chay llulla ahí está kunanqa yachana sut'ita chay fiestaqa ruwakun chay Dios tamusman chay Dios paganusman ima Virgen Mariatataq pasaykuchinku chay warmi Semirami sutiwan bien clarito ahí está kay pichus karqa kay tatakura Constantino payta lut'aykun totalmente evangeliosta no evangeliosta yanapasaq nispa y pay hermano entregakurqa Diosman y llullakuspataq hermanos ni pay ujllaman
t'ingigurqa kunanqa imanintaq kay mana cuentata qukunankupak tamusta y mana cuenta qukunankupak Semiramismanta entonces kunanqa Jesucristo nasikun kay killapi nispa churaygusaq chaywanqa tukuy chay cristianos yuyarikuspa yupaychanqanku tamusta nisharquq palaypiqa y Mariatataq churaygusaq y Semiramis cuentanpi chaywanqa sigue tamusta chay Semiramis warmitawanqa chay 25 killanpiqa yupaychanqanku kay cristianos imay chica cristianos chaykama urmaygamurqanchis tapuriki qanta pastor tapuriki qanta hermanito sigue qankuna iglesiaykichikpi chay estrellitasta churajankichis chay foquitusta churayashankichis wasisniykichikpi pinos iglesia altar ukhupi pinos vigillatataq chantas warishankichik puraq uyas sinvergüenzas hipócritas pitatas yupaychashankichik chay altarpi chayqamanta haqay Jesucristo nacerqa uchayri haqay tamus haqay warmi Semiramistachu yupaychashanchis tapurikuykuna pita yupaychashanki sigillankipunichu chay fiestasta ruayta ima noqanchis ruwananchis tiyan chay fiesta paganoso así que pikunachis ñuqanchis kay ministerio Jesucristo rompe las cadenas ni ima ruwananchis kanchis ñuqanchis kay 25 diciembre killapi hermanos nitaq parlaspa chay Navidadmanta ari wataka tukukapun wataka calendario tukukun y calendario qallarin chaylla kachun sumaq wata willananchispaq noqanchispaq kay wata 2023 pi chari chunka tawayuqpi chunka tawayuq yachakuyni chay cultutaqa ruwanku chay cultutaqa ruwaqkanku chay Dios intiman y chay Dios tamus y Semiramisman kunankamepi sigue ruwallankupuni chay Dios chay Diosman chay Dios solman kunanqa churaykunku chay pinosta wasinku ukhupi tukuy pikunachus riyasanku chay iskay chunka pisqayuq diciembre killata chaykunaqa hermanosnit ikachanku ima ichari tusurispa ima yupaychaykunku chay wañusqamanta y muyuykachaykunku haqaypichus nasikurqa Dios inti chay chayqa nasikurqa tamus nisqallamun kunanqa hinata ruwanchis o manachu entonces kunanqa chayta suyanku hermanosni chayta ruwaspataq kunanqa cristianospis atispa manatispa chay pinosta apamushankichik wasisniykichikman chay pinitusman churayashankichik regalosta tukuymi intercambio de regalos kunanqa cuenta qokuy supaymantachu o Diosmantachu kasqa kunan cuenta qokuy chunka pisqayuqpi kunanqa regalosta puraqmanta haywanakunku kunan diapiqa ajinata haqay warmi Semiramis nin hermano ch'awkiyaywanchis kunanqa yuyarikuychis chay fiestaqa ruwasqa kasqanta chay wawan tamushllaman yachaychis kunantaq resimirusun chay Navidad killamanta kunanqa resumirina kay Navidad killamanta kunanqa kay yachakusqaykiman hinaqa kunanqa kay yachakusqaykiman hinaqa sapa runapis qhawarikunan tiyan mana kayta ruwananpaq noqaykuqa ñapis yachachiykuna mana pakarispa willamuykuna kunanqa qankunamantaña chayqa qhawariychik imatachus tata Dios nisqanta palabrampi qankunamantaña Oseas libropi imanintaq hatun kaqta kaynin tawa huch'uyta kaynintaq suqta ch'inninta ñawirisunchis aylluyqa mana yachasqanray uyariychis aylluyqa mana yachayniyuq kasqankurayku chinkachisqa karqa claro noqanchis kanchis ayllunqa mana yachayniyuq kasqankurayku chinkachisqa karqanku engañasqa karqanchis kaykama qantaqri sacerdotes hay pastores yachayta qhisacharqankichik chayrayku noqapis wich'usqaykichik sacerdote kasqaykichikmanta kayqa kay qan qunqapuwarqanki Diosniyki kamachisqanta noqapis qunqapullasaqtaq mirayniykimanta sut'isituta tata Dios nirqa kay aylluyqa mana yachasqanrayku karqa nin engañasqa qantaqri tatakuras aún noqanchis pastores yachashaspa ichari yachayta qhisacharqanki chayrayku nin noqapisa wich'usqaykichik sacerdote kasqaykichikmanta creenkichikchu kunan tatakuras sacerdotes chay siwapapas yaykunaykichikta hanaq pachaman wich'usqa kankichik chay mana kaq Diosta yupaychachankichis munduntinta qan qunqapuwarqanki Diosniykimanta nin kamachisusqasniyta noqapis kunanqa nin qunqapusqayki mirayniykimanta bien claro
tukuy pikunachos, tukuy chay miraynin pikunachos kay 25 diciembre killatus yashankichik, Tata Dios hermano hasta mirayniquita, wawaykita, alchiquita, qonqarparipunga, hamuktin mawqarikapungachu. Entonces ñoqanchis yasanchis Jesucristota chayqa mana kanchu ñoqanchis kay 25 de diciembre hermanos ni marayku yuyarikunanchis, nita wawasninchikmanpis yachachinanchista. Proverbios hatun kaqta kaynin chunka suqtayo huch'uyta kaynintaq iskay chunka pisqayo imanintaq runapaqqa uqyan tiyan mayqintachus yuyan allin kasqanta chay ñawpa tukukuyninqa wañuyman apan runapaqqa kay pacha kawsaypiqa iskay yan tiyan chaytataq runaqa aqllarikunan tiyan si qan Jesucristota munanki qhatiyta chayqa entonces hermano ama nima fiestatapis ruwaychu ama nima chay fiesta paganosman hermano metekuychu Navidadman. Entonces, se qan munanki chay mundota qhatiyta sigue, entonces hermanos chayqa kashan anchuyan chayqa wañuyman apasa. Sut hermanos, kayta churamuni qanman hermanito y hermanitay, creeni a través kay canal YouTubenikta, qhawarinaykita comparti hermano y escribiku hermanos kay uq seguidor hermano kay nueva canal YouTube manta. Pastor Luciano Arancibia Flores. Ukuri kunan hermanos kayta noqaniki hermanos kay tardepi o kay pagarimpi o kay chisipi qhawarispa qanki qan hermano kay sumaq videota chay Tata Dios paq yachakuyninta mana nima ruwananchis ñuqanchis kanchu kay 25 diciembre killapi mana chaypiqa Jesuschu nacimurqa sinoqa haqay Dios tamos y kay warmi semiramistaq pasachikun Virgen María hina que Dios reprenda Tata Dios reprendechun tukuy kay paganospata Dios ninkuta hermanos astawan noqanchisqa qayllaykuna Tata Diosman ama noqanchisqa hermanos kuchichakunachu chay kuchi cosason ama noqanchis kuchijinaqa hermanos qoshpananachu chay t'urupi amaña huchawan noqanchisqa mejlukunachu kanan Dios pata wawanhina payta manchachikuspa hermanos Tata Dios bendice pusunqachis ashka napaykuy hatun maki qapiykuy bendiciones y muy buenas tardes o muy buenas noches o muy buenos días que Tata Dios paq kuyakuynin Tata Dios paq espíritu tukuy qankunawan kachu. Muchas gracias. Bendiciones.